Kiramtang Jakong Pai Thom Kebarni, Paklongkam Rubjili Pathua Klamalong, Paklongkam Sports Association Panchapatir Peponsi, Ingdeng Troxy, Paklongkam Football Club League, angdung kiti kepathu pon. Angdung kiti kepathu along Red River Club atum goli sipen Chepahai Pondadlo. Bangso angdung kiti kepathu pon amayalong alohi sarpoman pen Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chitongdon. Anporta Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron, Paklongkam Lems Secretary Biren Singh Taro, Paklongkam Lems Chairman Seming Nengatum Pendanglok, Pinangan Manpeng Kidwabang Fuatum Chitongdon Renti. Kachatongdon alohi sarpo Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Hinpen lamthe ke jai ponhor ke pathonar amso se kirum kapang tui ponang ja phuthak aning ke perungdon alamthe thantekang. Angdung kiti ke pathu ponate rangatum Red River Club lapen Owicing Tour Club atumang bongsi pathu ponlo. Ke pathu poma porhor Red River Club atum Owicing Tour aterangatum aphan ngolisi thaponsi Chepahai ponlo. Paklongkam Sports Association Amaipu Sar Singh Terang lapen Kongchunbang Robinson Rongpe Hinpen Paklongkam Hawar ke pathuanat amso se aprang ke japon tu bom je putak sitami than ponsi pening suri hini reng koira hini aningkan Paklongkam Football Club League mission pen pajut pon. Healthy tulsi mate hoge pran mission atum balsi ayar kam da klamu anything saya orang mission नहीं mission से बुलाते हैं लोग बाकी आया तेलिकन देखते लोग इचार की पेंसिंग लोग क्योंकि हेमा काम पेंसिंग लोग करना हुए एकदम related to लगे physical fitness जो से आवे बोलते हैं आके select lupo आके दाम हुए lupo आके लाख lupo mana ada tak yang menuri Jadi physical fitness sebagai atenang sok. Jadi physical fitness जो सी लिखाई मता लबंगसो केवानी बच्चे पदोजी पूरे तो लबंगे अतुवारो बंगे physical exercise है physical exercise की पूरे तो लबंगे अतुवार तो वो है कपड़े exercise तो तमें लसों दो पेन sports था इसी लो games and sports लाइव से इसी लो आखिर में नहीं लोग games and sports ना चुकांगे games and sports ना तो इलिए लाइव एक्टिविटीज से पादुलो बोलता Dong mukak pen semsing ingti Karbiang Long Live.